أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أنجلي كوكفولك بانين على في أمنكم منفو نو يامنا سيغر من دي أدمدو ما ألما كين نفا أن بركي أمنا نندي منجاكا وكداكا كتوي فمبي وكداكا لاني رسكي مامبي فيديو كي awasara kanu nyadai kadaka alakira bakanu alakira fe adente abalmate ka kanu katime fenwo fembiye an mimbi me nyani lahara kira kanu katima abakanu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kira ba min kanu abi jonafa abato jomi si sero la nya ani lahara kira ba min koni dusukuna jane metasma wajibi yari kai kara masu wasu otman bayin alafi alakara bakanu alama sabatara ananga dimbaya anilla mele kala bela jili otman mina kanu di fen flala okora bisaka ke fen fla bela ibi ka tulumi mu abisaka kola ibi parfum mi fie kai bisaka ni parfum mi dele bisaka kalala o kalemi yara bi danya koro ibi saka klishi kai ka kalemu gola wala mani kale barlamaindo iba kala ka tu ala iba de nyakoro chawbi kanu musobi kanu fentigo anisetigo kanu min fana nin nafa bala kanu langolo kote me dajido dajimin do barka bala wodi kilishi ni ba fi ka tulu de le ba fa parfum de la ibe kala min de nyakoro surtout ni ma min bitulumu ye kilishi kala ka ki ka parfum fi tala ka ke kala la min de nyakoro kala che kala musoyi ni yake do mi sokoma yana do wula ci bi feda kunta wila wal makabu kala ci ka fo ye kilishi min di anya ke hakika do de kadanye o nanye femin fo ka o ake o ni mai femin ke kaye o di hakike me doni nanye doni ni adonia na make fabla la sokoni tsaka foi fo ala o min foro di hakike amando skioraida ambi ambal mo fo minu bi malikon minu bi malikoka minu bitle ka ngwele fede kunte ka turabu shefandin sabata wala ma ikaturabu min bi ken nono kenena kata si mimbi ke fofo furabulula ka jini al mimbi ke fofo furabulula ka faradaka ananyu wala chama anya ka anya hakika soro ala nasonga kunta ambulo ala sona anya nasonga soro anya depansu soro o kadi may kosobe o ni may ka fenke o naye fenya ala kafo o kanka jeje chugo mal na ma fenya ala na ya fu kanka kuraji soro ka abla sira wara kan mimba ta bin nafasoro otma ba tile kuma kana janya ode ikatulu wala mi ka parfum wala mi ka kaliba fa la kotu bismillah ni yedugo jumen kunye ni ye misiri jan kunye mo mi misiri jan kono de nyene kuro de bi misiri jan kono sanu bi akini mbolola wari bi anmambolola sanu kono boy sanu kono chumi nya chaw ani nya muso ama nafu mo kane kanute wari kono boy wari kono chumi nya chaw ana muso ama nafu mo kan kanu kan nafa alay manja min da bulonda baka alaka o manja nyogona da ekar saka ibn fotulula wala mi ka parfum wala mi ka kale bi minda ni tlale bafo nako ala nako akara di yeni ke ni ala ni ala kara sono ibi kanu soro ibi relation soro ibi wari soro ni bi duguma ala bi fara sanfe mogoka amba nyin ala fe dajido mogoka na jon ala ami fen wo fen di joma anya minun ke ka sege ka kiyi ambodi di amba nyin ala fa ala min bise la ka ken na fay ka ke barakay mo gobi min yana kono ala ma o yara kono amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.